Гледате еден на еден, овозможено од Good Nature, најдоброто од чајникот на природата. Да речем, некоја има историска личност што би сакале да играте заради чисто ваш карактер, ваш кейф. Пример, баш би сакал да го играм, не знам кој таму. Не. Не, а? Значи, шо и да е тоа? Не. Добро, сте имале богата кариера, така да више. Не, nije samo u pitanju bogata karijera, nego u pitanju shvatanje. Uglavnom, kako vreme prolazi, kako i istorija prolazi, naravno, čovjek doživljava te metamorfoze koje ga vode polako u starost. U zrelost. Jel se to zove zrelost? Pa, A ja sam mislio da sam star, ali ja sam stari zreo. Jeste zrelak, Da. I kaže kako čovjek ulazi u starost, on napušta mnoge one dečačke zanose. Dobro. I kad bi trebalo da igra neku istorijsku ličnost, dete uglavnom zamišlja da bi trebalo da bude junak neki junak, heroj, nešto da on mače, vitla, krv, pa u ostalom deca se stalno igraju rat. A kada malo prelista to sve i kada se upozna sa herojima, uopšte kada i lično upozna nekog heroja, on shvati koliko je to u stvari da je heroj jedan običan junak, ništa više od toga. Да, и не е баш лесно да си херој. Pa Сите очекуваат од тебе се, ајде. Ivo Andrić kaže da nikada ne bi volao da bude u ni jedan sekund, ni minut jedan u duši nekog heroja. Zašto? Sad ću da vam ispričam nešto što možda i nema vezu sa ovim, ali u dalekoj nekoj sferi ima dodirne tačke. Поучно е, сигурно. Nije poučno. Не, добро. Nije poučno, samo je priča, samo je anegdota. Ako je anegdota. Priča, jedan od tih južnoameričkih pisaca, hispanoameričkih pisaca, priča o svojim uspomenama iz detinjstva i kaže da pamti dedu koji je bio heroj nekog rata između Perua, recimo, i Argentine. Nekog rata koji je nama ovde potpuno nepoznat, a koji ima ogromne žrtve i tako dalje. Oni su stalno tamo ratovali. И дефинирал границите, се смениле работите. Su se to muvali oko tih granice, klali se, uvijali i tako dalje. I to se sad srećom završilo, ako se završilo. I kaže, ja pamtim moga dedu, opisuje ga, ima Stetson, šešir, čizme. I ja sam hteo stalno da spavam sa njim u krevetu, kod dede da spava u sobi. Ne u krevetu, nego u krevetu do dedinog kreveta. Kaže, i često sam ga viđao kako sedi u krevetu, a u zadnje vreme pred smrt sam ga video da se nije viđao da je sedeo u fotelji i nije se ni slačio. Sedeo je, kaže, sa šeširom, tim pantalonama, u čizmama i tako dalje i pušio. I ja sam pitao, deda, što ti ne spavaš? A deda mi je rekao, ne znaš ti, sine, kako to izgleda ubiti jednog pogrešnog čoveka. Jedan. А макар да се Pobio повеќе. 1000 ljudi, тоа. ali je jednog upamtio. Pa sad ja ne znam tog heroja koji nije bio ubio bar jednog pogrešnog čoveka.